Piştî kuştina îda bi vî rengê hovane di rojê din de bûyera kuştina jinekî dî jî li ser destê bav hate fetisandin lê kantona Hesekê ev bûyer qewmî yanî jinekî careke din bi temenê çok jinên bi temen biçûk dibin qurbaniya van em bêjin adet û teqalîdên civakê an em bêjin dibin qurbaniyên zilamê em bêjin yanî got fuhûşê dikin zilamê got xerabiyê dikin dibin navê şeref û namusê de êdî jin têne kuştin de em wekî rêxistinên jin timî banga me ev got jin ne şerefa tu kesî ye jin ne namusa tu kesî ye şerefa me namusa me axa me ye banga me û di yanî bangawaziyê me her tim ji civakê me re ev em yanî hêdî em bêjin emrê şoreşa me 10 sal divan 10 salên şoreşê de em vê bi civakê û bi gel didine naskirin em vî ewa got di civakê de bi hezarê sala de hatiye rûnişkandin got jin civakê jin temenê şeref û namusê bide jin bê kuştin dibin navê şeref û namusê de û dibin navê got ol ev tiştê han em dibêjin vekirî helal kiriye em hêdî em bi civakê din naskirin got ne jin gerek temenê vê bidin yanî em bikin nekin bi taybet di civaka Arab de heta roja îro de mixabin jin dibin qurbaniyê şeref û namusê de jin temenê vî tiştî dide dibin navê got ez ê şerefa xwe bişom dibin navê got ez ê di nava civakê de ji bo got ez bi royekî spî derkevim tim jin dibin qurbaniyên van kiryarên wanî hovane de di hemû civakê me dibûloye بهتر جواکا عرب بجبرگو یعنی جن دناوا جواکا عرب دبلکی بارکی هری مزن سرمدی وکی رخصتن جن حطانها ما خنگ هاندی نسباکی مزن جنین عرب ده آلانین عربا ده بلکی هین ج سدمان ناسکرنا جواکا عرب ج صورت اسلام راسترم ج رخصتنا جنر جمافی جنر حطانها هین باندورا ذهنیتا زلام پرست زلام آن ام بجن ذهنیت باوک سالاری یا بحزارین سارا بهتر باندورا خواه لسر جواک عرب کریم به تایبت مثلا او اولاگو کسا لگور برجواندی خواه اول ناس کریه لگور برجواندی خواه اول فهم کریه دبن ناوی اول ده دبن ناوی هین او ذهنیتا ام بجن باوک سالاری ده بهتر باندورا وی لسر جواک عرب دائما شاندن همان دمیدم جنا عرب جی دوی او سیستم هنده فتصی مایه یعنی ام بيجن دما شورش عرج عبای کردستانی ده حتانها راست جنین عرب مثلا هف قاسه دسکفتین ویساندن هف قاسه برخدانی کرن هف قاسی دناباری خستنی ده تکوشین کرن اما نسباکی هری بچوک ده نسبه هری مزن ده هین ام تکوشین دکن گو ام وان جنانا خلاص کن ام سیستمی بوان جنا ده بدن ناس کرن جبوی گو بکاربن پاراستنا خو بکن ده همان دمه ده جیم جواکا عرب بکار بهتر ناس بکه صورت اسلام راست ایدی جن نشرفا تو کسیه جن بس دبن ناوی ناموسه ده ام ببه قربانیین شرفا عشیره سر نستنی یعنی اواویج بوگو او عشیره وکی بجن رûspiyê که دناوا جواکê de او ببه نتنی جن temenê wê bide jbergo ew sûcê got ev her du jin pên hate kuştin her du jin jî yanî rastî jî ji zilam sedema yekem bû em bêjin jinekî hate tecavüz kirin ji bo got ew eşîran xwe ji vê ewa han xilas kir nava civakê de meselen zilam naye muhasebe kirin jin têne muhasebe kirin em dikarin bêjin jî ew her du jinên got hatin kuştin vî sûncê em bêjin hovane zilam nehate muhasebe kirin jin bûne qurbanî wekî kongrastar rêxistinên jin tensîqa me bi rêxistin û destgehên jin ê got kantona Hesekê em bêjin mineseqiya jin ya rêveberiya xwe ser di heman demê de mineseqiya jin ya PYD û yekîtiya jinên Siryan me wekî plansaziyekê pêşîniyar kirî û me dayî pêşiya xwe ser du mehan em bi rûspiyên herêmên re wekî bêjin bi erebî şûxê eşarî herêmê de civînî berfireh bêne çêkirin di heman demê de komcivînên bi rûspiyên herêmê ji ber got bihtir bandora rûspiyên herêmê li ser netewên wan heye an ser civaka wan heye em bihtir bi wan re van mijarên han nîqaş bikin meselen
جبوی گو ام بکاربن سینور ددم پیش البرانبری وان کریاران دینن انجخ ام پلان سازی کیولو یعنی ام بجن جنها پیف ده جن بینه کشتن ام وکی رخصن جن ام بکاربن البرانبری وید تور دینن یعنی ام تانی ام داخویانی ددن ام مش دکن ام او دبن اما پروردجی ام ددن لسر وان مجارين هان مثلا دريا مراكز استشارات نفسي دي لأما ام وکی رخصن جن حتى استكي ام قد افنت تريناكي اف نبس ام پرورده ددن راست اما پرورده تنی نبس جبو جواکا 5000 سال ذهنيتك اللي سر هاتي مشاندن ده همان دمي ده ذهنيتها بعث يعني جبوي ما بلان سازي كي برفره دا بش يا خو ايدي ام بكفن واري براتيك ده ام بروسبين هريم را نقاش بكن ام هنا كيفان مجارين كشتناجن ام سينورجير دينن ده همان دمي ده دادگهن عدالتا جواكي برانبری وان کسین گودوین سونج جبوی کشتنا جن لدادگهین جواکی مثلا دکانتونا حسه کده ابویرین جن چبون مثلا وکی رخصتنا جن جبوی وان جنین گوهاتنا کشتن لبشیا دادگه و عدالت دیوان عدالت ده مثلا ما داخویانی دا ما وکی رخصتن جن رسمی ام درباس دیوان عدالت بون گرک اف کسین هان بین لسروان حکم بین فرسکرین ده همان دمیده چه عفوین گوش ریوبریا خسر در کفن اف کسی هان دبر عفو یرا درباس نبن و يعني بيجن بلاتفورمين جل إيدي جل مصيري وان كسين هان ام بيجن بدم يعني بيسوج او كسي هان يعني ام او حي وقت بيجن راست او جنانا هاتنا كشتن لي اما ام نهيلن كسين جوان كشتنه جدرب راحت او بكي جبرجو ام فان كسانا هاني بقرن امي بكاربن يعني اف كسي هان ببن ميناك جواكي جبرجو ام بكاربن ايدي جن بينا كشتن كسين جوي دكوجن بينا درزاندن اف تشتين هان دنافا جواكي ما دج بوي بلا نبن ام دنافا هولداني ندنه ام بيجن بعدالة جواكي بهزن آسایش رد بتسكهوري خستن جنره بتستيا جنره جو اف كسي هان بينا قرتن ودهمان دمده برنگكي وكي جو جن د ريا بلاتفورمي جلده برياره بده اف كسين هان بينا درزاندن وببن ميناك جواكيره كشتنا فان جنا لسر استا جهاني دنگ ودا يعني اسباورم وجن بكاربن دريا بلاتفورمين كشتي بكاربن لسرفان انسان هان بريار بدن جبرجو ايرو اركي هرجنكي ام جدرفي مثلا نافاري خصني دنيان دنافا دزجهين جنده اركي هرجنكي بتايبه جنين جو دنافا جواكي دجبوجو ام لبرانبري فان تشتانا البرانبري كشتنا جن البرانبري قركرنا جن البرانبري فحوش يقول السرجنتين كرن ام بدن سكنانتن اركي ميه جو ام دريا بلاتفورما ام برياري خو بدن وام البرانبري فان تشتابدن بيك دستيا من يعني رخصتن جن دهمان دمي ده جن ينقو دنافا جواكي ده يك دست بن وبكاربن در حقيقان انسانا ده بريار بدن وبريارين هري حشك جو بكاربن جي كسين در دوريره ان جي كسين جو في كاري هاندكن ببن ميناك وبكاربن يعني هيفين ما وكي رخصتن جن جي هي جبرولو ام ده بجن جرك اف كسين هان بين درزاندن دريا بلاتفورمين ام بجن دنافا جل في برياري بده بتايبت جن